aha amwache amwajo jeje bebia wo bia ebia wo Ghana ne Europe mamu amwache ebia wo Canada na US of A wo de ade nchewu na wo China mamu amemo ha ebia wo bia ma hosepe se wo do afidie ato Adom TV eye kasamfoni fidie a obetie Nkuranhyensem me am tidwuma am de dwumadi ho chia me ye frɛ me Apostle Dr. Nita Kotegu utimi twa ne tiawa eni Nita Kotegu a mejo so na anu krachi bi hia mo se na ni udi Nita Kono e ba ne se na osu atwi na me se wote hefa o se me wo German na me se vigate o se vigate de better na me se wo ka German kaza e ba ne se na Ghana ni abrante wo so akosu German kaza e ba ne se na wo so te brofo kasa bia ni ho a obesu a wo hunu na kasa dodo e manage yensisu timi chance won sua mesumen kran no mene gbe ne wakpe Adom TV won biake mene he wo mekoma mi sha me ye jele mene he wo mekoma ko na meda na me ye fetumo okam ko na dwanten ko na ka tie twula ese da na etu eyin da na mi efu me pie anese ne ani na afia meka bi ashi alo na me da ni bi ko na me ntawo na me na le twa me mfu kawra ho bebre nkwada senior ede ye onkwada abremu empo wonyini ye ensem bia wote nneoma bia ankoye no ena aya omabufuo a wonenye enti anije ejina wo so saa so ena awerɛho ejina wo so ene de me be share one reason why most people don't have happiness and a friend of blockers to happiness enneoma esi wanije kwan ba ko na meka kire we wankasa wo de na esi wanije kwan osese mi kunu ebomia bema bo bema no yebo nsam osese mi yira nya duane a wa ya duane a wa ntimi nkomu ka se you see ye wonua ba bia esi enije kwan emfiri obi efiri wankasa me de mepe meka de mepe na wo nchiremu na de enije bema wo anampo bema wa yira ho se me wo hia me na ka se meti so a me da se wa hu se meti so meti kase kire nyansa wom se me bonfui obi so chia no na ka se oti kase he me na se na ne buafu eye wo se da wo kire mu faye anyhow you felt your feelings are dictated by the interpretations you give to your life circumstances and events that occur every day in your life. Your feelings are as a result of the constant interpretations you give to the things happening in your life. The one reason why you are not happy is this: you compare yourself to others too much. Nientia when no, and it's what want to talk for your deepest hindrance to a happy life is not that you are inadequate. Ade di kan esi when je kwan kire se wonsem fata. Your deepest fear is that you are not sure you can have happiness even if you try it. Bebre ena wode won to nkrofo madam for women in the school papa we na me ne nam brono so wakoya MP say da why ye ka wotwie me nam form obu a ne brono so obi dan no hwe dan we dey first me dey eh se o ta de won to nkrofo ho a wo ye ha na enije eparo ya na bebre ada na wo chief justice ona brabo so na pa na osinkonya wona adwen pro so judge accuse me na je onu ankasa accuse no ho obo no ho sobo edna akogina court ona adwen pro so ya wo fo say obi ayeye ene aje na akire obi ahwo fe na ne ho nye fe obi atare ye na ne de nye obi ampaboa me ye manya mpaboa bi anhye me de manya we se maja ewiase. Many people are just sad because they draw pictures about people that are not true. If you work on social media, work on obi, your friend nipa Nita Kotegu, washishe, wa makeup kama, ye brand you want for media na me fe, ade media me nipa. One a car say me manye makeup. E ni mechi emfa bon ho so bo e ma were ho. E ni obi a hwe na TV so achi e ma ho so bo emma owera ho. You see, you feel you are just living a life of nothing
when you compare yourself to others who have gone ahead of you. They've taken the lead. Nothing will stop you from getting there if you find happiness and what it takes to rise up. Baby, I will be a duno, but me a boatra. Nia will be yono, but me aye a manai for sensa. And honest of a penny, Bepa ho brasie, bepe suahunu nyansa, no chona muntio, bre, ubedru. Enya ho pepre, enya ya odie, enya yere ho, ena do beko, eya nigye. Enti me so say, when nigye a onenje no, wo na wo kan sem, ya wo do ho toto nkrofo ho, jai sa suban no. Hwe ja home anapai, anawia we. Ne febi bra, na de nyame ase, ewo nhira, ode ahira wo no so. Hwenema miensa ewa abrabo mu a bema wani agye. Nipadua. Wonkwa. Empo home a home. Wono sa nyoma miensa we. Mo wani nso. Na ye miase. Na ye miase se won na hospital dem. Na mo wani nyi se wonya obi order fridge mu ewa mochiri se enam. Na de yankopo ase se wotimi nante ekasa ema obi ti wase. Na nyame asese we nipa wonya dua na wonya aboa bi wutimi eye niema esefata nyirara sa wodwene ho sei dia wabrabo no obenya nigye adwaro sa wode ho tutu obi ho a na emfasa wode tutu obi ho abo ho sobo sa wohwe nipa no su wakase we dia meye aboa tra de woye no sa mefa suban bi afi nipa no ho na me dia bu me bra na eye yesa me hwe no na manu me ho abo me ho abo mfia. You see, you don't compare yourself to others. You allow others to become mentors to your life. The moment you compare your life to others, there's always a deficit that will create sadness in you. People will say, hey, in Ghana, in America, in America for the way, in Ghana, and in China, hey, jai, you jai. Nebisa Hose, Neba ne say, and China for a year, Jawo. Neba ne say, in America for a year, says Subano, but in Afabi. Neja I saw no to don't for home, Nadia, you am penny. And I could only mensa or so on the they be almost from them, made a mikunu or tete me, means I will want a media. And today, a dear Nakojone adwa 1 year ya, a mawari efe. And I say, Usia, Neja I saw don't want to talk for home. And a day, Jai saw don't want to talk for home. Na penny away, ye ne shiabi, na penny jenna futama, Tonamuntuati. Onyame nhyira onyame ma wani nso nya wo ho na pre ne eye papa ema ho na neje enkura wa na pawia na nyumre aha na meja wo me co-production room na mada Kevin Thomas ena eja we be kampedo ase maba camera na mada Thomas ena David ase na mada sound Frank ena Osmos ase wo a onyamre hwe ame no woni onyame entina